me sé seánna meach an dúr is fáilte go píparach na blion lúr ag féis cholig. Hallo hula duine, an táchas go bhfuil sé ula cáiste le an taí nach. Has an dul gaine naichéanna ag in nach godal le dúfípere óg a dalbrug. Tá raon meach go dúr a teolach lumalán ceol is píparach ar gachtúh is éana ua de chalam ar tíchanig a stúna bric. Leis sin licar falla bhé raon.
Ma hen Ryan, sin scanneal. Sa sin is dul glosat go bunne bhla do cho de Ryan Alana Peyton a Balavanich si se níon chalamant ní Peyton sé san gile column tí chunich agus he se dul hostin set be an noch. So dálost Alana. Sin is glós at soos go jis, go geran na mániuch as an dul chluintin set for Patrick Machiavelli, da alles Patrick.
Has je een eerste dal gaat schrijven, nul waarij, go baga hastel, verder wil mij dat kalbrief het al geschreven post, zie je die een tonik kalbrief, is ga je hikkers lehaar, is dal Patrick mag nechkal. Hij is famous in de draast daar kiet miele tijd, gedal Patrick, zo'n open zorgje reine, dus een hooi kri hal waarij. Hij is hij een drieëg, een likkelas, een brieneshow. Zo, kiet kema hitchlish. Dus is een shorte weilet. Has je just het alle hier rasje go just Calamach gewöling, hij is natuurlijk lommelaan kjol is pieperig.
gus a héine dul thurscéin Joe het in a hí benist.
Rasha var einish go bag rastel go Joseph Galbrith braher meiret a ha heen general oversach ma in de fiep. Shino heen Joseph.
Gebunje wel er juist als Shark of Braher Alana Peyton. Ha Kevin Peyton het al een school Hugh Negelt of sa vlog. Hij is haar kolk dat je een over zich heen ma.
Wel, has yn ynysg tíon go críoch na haiche noch, agus ha ún chluchid Iraq lacin. Agus ha gyma fricarach gyfys yn y chile gara se gwych se tis son yn ersio. Ha se sa fibra og a ha na eilsaf mach neachgal, agus ha nysg dol horsgein setje fwrst eirach, a ha genio soliad gyfel pibrach yn o just an y jo hwnd. Eich gyfalydd.
Mór an tain go bhfuile as mí dochas go a cháiste naiche raomh. Bhí nuair bhain do hiici, ais go nóir sin, sorí sláán is aiche bhealaíh.